Welcome to the leading site news. Kardom pinili the leading site news abirta kithan kon jebang nili sami semlin therapy. Aprangsi the leading site news ang kilang dundo anabang po abang pepansita Kardom ng Biglof Kardom. Puthot birta Arjipon Sinan. Urmika hanse PR turning kan troksi merihing kang si penapran kida majok asar pilapen don rabatum ningduk chipaklang. Nilip constituency ka parlo to kolang so komol hanse arong amekar inut arling gisar borsing hanse bang check ang tuk chainong lapen bi choder na pupenajok merihing apham ke todorong kopai kilang no urmika hanse pi pham dan nam chekamat adi malong amat apran dam nang jun. Laso ahuni ki phonang ko ki inut arling gisar ka matha ki chok cheyapot pusi hadak arar tumakoi pipon. Athiki kidam tang arnia hut pinang anatum la so pham dan dam pohoi phayatum dopiglu lapen rong asor da than dam bomlo tobar piamat ki la so pham biripu ki pudam apong lo puta hadak aratum pherang ke thingo nang thandun la sonsi lineman atumta la so pham ingtip kang lap war pilap anta dolo bon ta patoiti si la so pham to thubom pon tanang pachini don la sinon ko pai kelang no urmika hansipi abang acham dam nang ko kapot karlitang urmika hansipi asar pilapen adona rabatum borsing hansi aphan arona tang pen insai paminang jilapen phatek beng nang ji pusi ke hang pon pado ne ridam theng en hamahur theng en hamahur tumta jithan ho oi nabo bole ekdin de bipot hobo borsing hitar bipot hobo bole ekto current tu sapore heri logaise bole koise bang aja theng en tumta itu no hobo dei nobo kita gamot bipot hobo ratia phantadan inde koise ratia sa bagan sa ci adam dam juilo amasi apai usuk apai hansi dorkar lo mati di dak juilo baro baji ke iskursuti lo mati dak jui det pen amat hem bang lo apu hai bang pulo damri de no ka damri arni so ong pulo ama ke usota amat kikan kilo ning hang umati di ha pu pen punang bar pro lokan pon bom dam bom lo amat ha apai long gidun si hadak enke kuson long garen dan cek lo tuwar long la pu ke hing ama hedi dan cek long ke nangi puke kopia pot ne jo hang ser mat klem hor ma ing dugrui pusin tum hanang than lo ni tum kachi dunun ke ni tum kachi ot dun ke kache mali su ke auso achi the avelo puke achi the ave pin lo ansi hospital po ni pulo ama o hospital po nang ni lo achi the avelo do lang me ni po masi gari tha pon thor lo bagan hospital pon bagan hospital pen wan lo engke ladak hem hedi nang kinelo nang ki bipo pulo ama ni likroi kredelo ladak ke upai belang thana dam sina pulo la so gar pe ma thana dam sina mani tum kadu be thana pondelo amar ko ma he papuda hem pulo hem ala bang so ma tidi papuda hem si la so khutna ante gareng gi hin ko malo pulo ama borsing da pulo ente non dak do ma be pulo do la ke pulo mat pulis nung ke la hello ma pulo la hello pulo ko pia posi ki hin ma aja tana argi lo ne pon lo kap beng dam chok lo ama se angko ni tumpu wang thulo hala sibo mondir an lo ama ni ti tungke thana la dak pugichini ne dakali pugichini ne delo mati nervous la dak pon rong lo ma ke santipur si pon nai palam le angko la dak sibo mondir pen angko घुरी थु पेसी angko santipur pon thulo santipur pon pen hala dak an ma ni lichini dun de lo de ni la dak an sington ko lo dak mung pathan nang ju pon thu ik det lo amara ke hala dak sing det budi do lo pinisi postmortem lang po nili bangka pisar lo akaren ki hing ta la tum ta chok che nili la bange puig dak ji mane indai pi la si achive ra so ta ke dan thek lo alang tum ingna ra phan le la so akaren hing pusita akang tu si hing nang imati angke non ke anakang dai si la tum ki hing a posi usubang nang dan pi chek lo nili ga pisar ra pok lo la si la tumhan media hoi phan dan nili chuning ri lo la tumhan ajat pe noi la tumhan ke nili pudai maga taung ta kai sisi pajok jedet nai ku bang sinili ke tipo ve ko su bang amen penata kon dagoi ko ata ke hat bosor amen ke urmika hanse pipu la si media hoi tumanta nili chuning rilo la pen jo cmem tumanta nili chuning rilo nangli tumda theklong po pot la nu da phan ke nili tuma sophan akai ajibon se nang pa be pidya lo po alang phan tala son thot si pajok jedet nai pu bang sinili tungke na chuning rilo
CMEM tum han sita ma media hoi phan sita nili tum da ko ane ninke honduk lo ninke oil lo iso panjong si lason pati iso जीवन ave pati puji pirthe ke dodun lang ma dinili tum ta ining kang samdun lang mati latunge ciklo yon thom ne dolo latunge angko latuma ki pudam de ta kali la anura no ta pudam lo lasoni pinchong riti ko angko lineman tum ta bang hala tum ta ingtip kang lap lo sita latum chiloga em thudlok riti angke nili tum da la pulo pudam bom lo dan hoi ge do olo angke latum ta dan hoi tumanga pu pane jok chi lo angke nili tuma so ke jonang jok pi pedalo hala tumbang dan hoi chot masih pudam de det lo anta nili tumang ke rong sor bagai pudam lo lason bang hanta dan hoi tang hotinang tum lason ri purap nili tum badha dam lo tami kroi krei angko nili tuma arong sor hala tirang hem usu hanta dan hoi lo lata apa bang ari sor pidam prup lo angke lata kroi krei latu aku lo gai thu det anti lason pete ko son alang tum le chok che kalite ko pi hilang ante So pham ki to dang ko bagi kopi kaching hono jeni salang tu to lante. alang tum ke tot ke la ke check a join ni anti check tong the lang ma muni si ke thema la hai alang tum mun thi naing buji naing mati la hai alang tum chi mun thi the chi buji je pin pen amen ke borsing hanse Piling dang nili sopi lo atumi nai aku senmen apa ni kami yang benci bang school non dat pen kita ya nili bagan kita mah hona kita nama line sorry dan तो बang karen hing check manini so bang karen ang dan check lo ane dan dik delon ke dan dik delon ane kene Adun thua pirta arjupon sinet. Central Range Forest tumpen Amrit Brikshe Andolan Plan for Mother 2024 thing piarong kiron pon. West Karbi Anglong Hamren DCSI Hemalong Central Range Forest tumpen Chipatir Piponsi Asha Chinthong Block Karbi Anglong Farmer Association Lapen Self Help Group atumapan Amrit Brikshe Andolan Plan for Mother thing piarong ron ponbo. Amrit Brikshe Andolan Plan for Mother 2024 aparman West Karbi Anglong along Suri Pho Kebra Hinian Register Ponlong Lopusi DFO Rajibing Tipen Than Pong Bangso Mayalong Aluhi Pen Gachatong Dun Baithalang Semeli Rupsing Tiron KAC Krishna Barua ACS DC West Karbi Anglong Lapen Hamren Central Ranger Long Kamtiron Lapen DFO Rajibing Tiatum Chitong Dunsi Mai Mesen Pen Pachun Ponlong Lo Hamren Benchandru Singh Ronghang report the leading site news. The Amrit Brikshe Andolan 2.0 for this West Karbi Anglong. In this endeavor, we will be planting around 8 lakh saplings within this month, within this 15 days, and we have already have 52,000 registration till now. So we'll be doing say around 61,000 registrations, and after this we'll be uploading the photographs. And the main crux of this mission is you have to care for this environment, you care for your state, care for your district, and you have to take care of these saplings just like your mother. You have to respect it, and that's how we'll be able to make a sustainable environment and make it more greener, and it will be a green economy, because after say 15 years or so this whoever has planted these plants they will gain revenue. So that is the main objective of this mission. So I wish that everyone will take part in this mission and make it successful. Thank you. Okay. Peneng ningkan ke Amrit Brikshe Andolan 2024 Farman niltumla Amrit Brikshe Andolan a portal long West Karbi Anglong pen 52,000 beneficiaries already registered lo lasi pini ke MLA sar ari deng pen niltumla ceremonial distribution ke kuri lasi tini bang bharathom se self help group members lapen khetiok tum chetong dolo lasi peneng ke anu tin self help group members tum phan rong therok rok ki piji alam do rong selang tum space do plo talo na hang thuple te nil tum pithui lapen khetiok tum phan ta nil tum rong koi koi ki thik pido
alang tum jong si space dolang pulote jaga dolang pulote nilitum rong thong ke bantai pg phan chithek lo the huli ke nilitum long dupik ase nilitum na humri lote mo pithi nilitum là tôi khi phụ thuộc cái năng suất căn bản là gì mà akenang sot ke la pulo so theng pirong ka no tinta jinghon nang po ekdom langdung po nang po pathe nang po athe mo ningkan kep ningkan trip ho phit thelo te lage alang tum si humpoti son se cheplang po pot la se ano tinta jinghon ponji la pen epi pa eson langpon pakaji phan si chune The leading side news pen ke paklang pon abirta lapuan sa kanton pon iglo do may thak me kardom.